Ix-xena pittoreska tal-Belt Valletta, il-pajsaġġ Malti, filfla, żraben u l-bisi roża. Dawn kienu wħud mis-suġġetti ta' pitturi li l-erba' filgħaxija setgħu jkunu apprezzati f'Villa Franzija meta saret l-aħħar attività mill-kampanja Pink October. Attività li flimkien mal-oħrajn qed iġġib ħolma ta' proġett tal-Marigold Foundation u JP Advertising pass eqreb lejn realtà. Adrian Fabri, direttur ta' JP Advertising, spjega li lan kien li jinġabru biżżejjed flus biex tinxtara magna li eventwalment tibda tintuża fl-isptar Mater Dei. Il-magna ħad tkun qed tintuża tieħu X-rays tal-biopsies tal-kanċer tas-sider u l-kura li tkun ħatinata tkun iktar speċifika u tkun aħjar, ovvjament. Il-chairperson tal-Fondazzjoni Marigold, Michelle Muscat, kienet waħda mill-protagonisti f'din il-kampanja u l-erba' filgħaxija laqgħet lil bosta li taw semhom f'Villa Franzija. Dan f'attività fejn saret riflessjoni fuq diversi għanijiet tal-kampanja, jiġifieri mhux biss li titqajjem kuxjenza. Nissapportjaw u nħeġġu li n-nies jissapportjaw lil min għaddej mill-kanċer in ġenerali, preferenza speċjali lejn il-kanċer tas-sider. Irridu li l-familji, il-ħbieb jifhmu iktar lil dan nies u speċjalment anke l-employers jifhmu iktar lil dan nies u jgħinuhom ħafna u ħafna iktar.